bwanyuma y'amakuru agakutugwa mu matu tubitiremu nketo mpaka umurakanji go mugomborera yijumo mu district ya Mitoma aho tushangire Anet tuhirirwe nukwe kututebeza kwiba Steven Mbemanya arakwenda kumubinga mu bintu evo bakozere hamwe mu bushwere konka yizere umwaka w'2016 kiza twageramo ubutekerezangana n'umushisha wanje yashwera abandi abakazi tukaba tuyine binde banza yabiguza nabiguza nashwera abakazi nubagenda nabiguza nashwera abakazi nubagenda umwaka w'2016 yarimwa nakwera abana school fees okurugera hari Aneti ibatireho miringo yona kumubinga konka kiremerwe ahabo kuba tari kurabira mu mateka atwayagiro kwe yazokwe umuryango gugwa bigura Mitoma yagakanago yaguguza yaguma muri Mitoma hatiki yarebere ebintu byamusoboye yarebe ito twaguma tukora yayena ngo ayize abagane na hareto ndizo mukazi amuteka nayanga nagira ngo to kureta ndizo mukazi okamuteka ombintu byanjye ebinkozere akuba twino chubanze kindi twino ho tocherwonka ece kibanza tikikire nangwa nefsa ibi nikachumwe necweka nemwe nikachumwe nagira ngo hataye no kutina ngo hatakagire kibe cyamushikaho ahabwo butekereza nobo ize yateme chukwizo yacherezo mukazi weye nanye nkabantu arire mpuno zanje ebyo kuryo mukase zikazirire kwe kunamushangireho yambuza yangira ngwiwe umuntu umanya kwita aha karo abakazi bekibina bakaba kiko mukasheshe hati nyoti mufo ayiza no muhora arikugunyore cyato muhora kuyagutire gwankwata Anete nagira ngo habwe nshongeze haruha bina zabahereze kumutahirira ba mwaka sente zona kandi basiga bamutemengaro ecyari kugira ngo kimwonjire kutina ubwo mzizo abana bansimbira aho basigaza babiri barukumbuza ngwiwe ekibanza cya Steven nofa kinacho twiza kwita taroku ebebye byo kugira erizo buryo kufa rugo mu kibanza cya Steven otaho wanyu tari hitaka ogendo taho wanyu urugo mu kibanza cya Steven notekwa kwita nabesengereza hino ndizo musiza bakaba babiri akabaryaho hatori umushija jirori yo wabire wakanaza ko akantanaho museno kareba kakastari angera mugira ntumana wanje nakoze ati ni ukanzara ntikareka nkwereza sente konkutanye tankiza amagara ganje bwanyuma y'enshongezi kumwehingureza Aneta akirukangira ha polisi konka nagira ngo utaruho cango ece bamuhwerire ikanka polisi ukasanga nko gucuduma owabakazi kukiranka abakazi usanga nore tuzunuza bwo mukazi nayanga kugakira ate nana nangutuzenka kaniyo polisi kaniyo kamajya polisi ekuyambe niwo giyambe ko torari kanjera polisi banga futasiye bintu bitwo bihurira polisi ya Mitoma seba Mr DPC akankora kubi mwena akankora kubi bona nubakwato muntu ntemere nyeweze kumutuzuru wese tuzuru kwasuze wese yezeze bona umuntu nazo no kurasa RPC wabushinga gogo mshiza ine isuza zeka mutuyamba bitongore mutuyambe abatura n'abanyabuzare ba Aneti nabo haruhe batugambire inshonga zezi zirohono zibahono zireto buremezi okuteka kwa nyowe nindeba ngo inshonga ezi nizirega omuhonda netiro mu family nyowe nukwenda kuteka ahabo kuba itwe bwanyuma y'emuhonda no yabiremu tukayitana nka family twashitama twaganira na family eji tumurundu gumwe twakoresa aba family twahingura twakoresa abaheru twakoresa chachi twakoresa friends bekeji abanywana mbwene konka inshonga zarebeka zitarakwenda ko hato numara hashira kwisha kuza kumwita abo ko nyomburuzeho n'ubwana konkimwe mwa mukamurebo go wabaye n'ababashisha babiri ngo nuswe nkuru ngo akazwire jacket ngo akatukurura ngo yaje ngumije mutaho muzo batabita ngo shati statement nkecho kukujura y'abana kandi ubwe nangwa nyondo kubabuza nkaba nizo ko ruguru murutoke kutemurra hati nyene nkuru bakarinka yo mwirwaro
hata nanyenda abaho kureba munywani wanje ntukashukuku ngo bamutwiro mwirwaro ntumwe shimwe byenzere batabana nuko kungambira ngushoye kuri to kuba abashisha babira kuba mukwase ngo yaje tumuje mutaho umunjurimo batamwita ntimwe shwe nkuru murebere ngo yego ngo abazuye jake tumurebere Steven Mbimanya oho barukwetombuitira tugambire nawe hanshongeze uri kumugambaho kandi ebine byatutebeze n'umushuma kandi umushuma to kumumanya hatubona izayibeki nchakara hotoke na ali ayibeki nchakara hotamura kwitera kubana ndale abitware byona umuntu yumpendera y'umushuma ncyamara waye no kugira ngo kijana batemu mwagumana odume ati how ikasika nchecho ngo bakahurira kaboto barande ibiri ukangu bakahurira karinye kana bajya mutema maraka kamutatema maraka ati nkicho nukecho kureberaho kare hababere fire yo kubanza orwo kubanza ngo nkamutema ati fire ya kabiri yesaga miziro munda bwinka mutemanga yakore kantu hanga yateme ingaruka niye yanyereka nanoho umugongo naye hakoreka yazura umureba yaje akishitiro n'umushuma naho gambera ngo bakamukwata inete erori yo ati umuntu kirga kazuwa Museveni akibente kashinyo urya. That one I'm aware of. I don't know which case exactly because in the last 2-3 months, he and the husband have been reporting cases accusing each other here. Yeah. So I don't know which case exactly, but I know we have cases here. Others are court ongoing. Others are under investigation. Others are reported by the husband against her, the former husband anyway, because I'm told they divorced. And then others are reported by her. Yes. Iza yurkanga yaza koti yajatana akora divorce. Kuba mburze ni divorce ngani manto mshire wanje naiza kotoka nyona yanga. Najanta nyo mshire wanje ni nchumukunda. Naza kusibuye najera ata nahotoka. Owe hata anete nashabe bitongore ebirokora hanshonga z'amaka okumuhwera gasha kwa Suzanne Charles Sima.